Hi. I am Lucy. Nice to meet you. I am your biggest fan. Hi سلام I am Lucy زه لوسی یم. Nice to meet you خوشحاله شوم چې له تاسو سره مې ملاقات وکړ. meet ویل کېږي ملاقات کولو ته. I am your biggest fan زه ستا تر ټولو غټه فین یم. Nice to meet you too. I liked your photos. You are very pretty. Nice to meet you too زه هم خوشحاله شوم چې له تاسو سره مې ملاقات وکړ. I liked your photos ما ته ستا عکسونو ډېر خوند راکړ. You are very pretty ته ډېره زیاته ښایسته یې. pretty ویل کېږي ښایسته او دا موږ استعمالو د ښځو لپاره. Are you ready? We should not wait anymore. Are you ready? آیا تاسو تیار یا؟ We should not wait anymore موږ باید نور انتظار ونه کړو. Yes, I am ready. Let's do it. Yes, هو I am ready زه تیار یم. Let's do it راځئ چې دا وکړو. Roll, camera, action. Wow. She is gorgeous. She is fair. Wow, she is gorgeous هغه ډیره زیاته ښایسته ده. gorgeous ویل کېږي ډیره زیاته ښایسته. she is fair او هغه مناسبه هم ده. fair ویل کېږي ملګرو مناسبه ښایسته سپینه. Hey gorgeous. What is your name? Hey gorgeous ای ښایسته. What's your name? ستا نوم څه شی دی؟ My name is Rose. What do you want? My name is Rose زما نوم روز ده. What do you want ته څه غواړې؟ You are very pretty. You are looking stunning. You are very pretty ته ډیره زیاته ښایسته یې. You are looking stunning ته ډیره په زړه پورې ښکارې. stunning ویل کېږي په زړه پورې. Can we have dinner tonight? Why are you so beautiful? Can we have dinner tonight? آیا موږ کولی شو چې نن د ماخوستن ناشته وکړو. tonight ویل کېږي نن شپه. Why are you so beautiful ته ولې دومره ښایسته یې؟ Sure. We can have dinner together. You are very handsome as well. Sure یقینا we can have dinner together موږ کولی شو چې د ماخوستن ناشته یو ځای وکړو. together ویل کېږي یو ځای. You are very handsome as well ته هم ډیر زیات ښایسته یې. handsome ویل کېږي ښایسته او دا موږ استعمالو د سړیانو لپاره. Which fairness cream do you use? I want to look beautiful. Which fairness cream do you use ته کوم قسمه ښایسته کریم استعمالوي؟ I want to look beautiful زه غواړم چې ښایسته ښکاره شمه. Everybody loves you. I want to be just like you. Everybody loves you هر یو له تا سره مینه کوي. I want to be just like you زه غواړم چې ستا په شان شمه. I use Sparkle Fairness Cream. Your skin will get fair in just 1 week. I use Sparkle Fairness Cream زه استعمالوم Sparkle Fairness Cream. Your skin will get fair in just 1 week ستا پوستکی به تک سپین شي یعنې ښایسته به شي په یوازې یوه هفته کې. Thanks for telling me your secret. I will use this cream from now on. Thanks for telling me your secret. ډېره زیاته مننه چې تا ماته د خپل د سیګریټ باره کې راته وویلې. I will use this cream from now on. زه به دغه کریم له اوس څخه استعمالوم. If you want to get rid of dark spots and dark circles, then use the Sparkle Cream. If you want to get rid of the darker spots که ته چېرته غواړې له دې تور داغونو څخه ځان وساتې. get rid ویل کېږي ځان ساتل. پوه شوې که چیرې غواړې دا تور داغونه له تا څخه لرې شي یا ځان ځینې وساتې د تور داغو څخه and dark circles او د تور دایرو څخه then use the sparkle cream نو بیا دغه sparkle cream استعمال کړه. Apply this cream on your face and neck twice a day for better results. Apply this cream دغه کریم اپلای کیا on your face په خپل مخ باندې ووهیا and neck او په غاړه باندې twice دوه ځلې a day په ورځ کې for better results د ښه نتیجې لپاره. This cream is available in this city. Buy it right now. This cream is available in this city. دغه کریم موجود دی په دې ښار کې. available کې موجود ده. Buy it right now. همدا اوس دا واخلئ. Cut. You did a great job. I am very impressed. Cut. کر مطلب ختم. کټ کی.
You did a great job. تا یو ښه وظیفه ترسره کړه. I'm very impressed. زه ډېر متاثره یم. Impressed ویل کېږي متاثره. I am so proud of you. You are very talented. I am so proud of you. زه په تا ډېر فخر کوم. proud ویل کېږي فخر ته. You are very talented. ته ډېره د استعداد وړ یې. talented ویل کېږي د استعداد وړ قابلیت چې څوک لري. Here is your first paycheck. I will give you more projects. Here is your first paycheck. دا واخله ستا لومړنی paycheck مطلب د روپو چک دی واخله. I will give you more projects. زه به تا ته نور هم پروژې درکم. Thank you so much. It had a great experience with you. Thank you so much. ډېره زیاته مننه. It had a great experience with you. زما هم له تا سره په دې کې یو ډېره ښه It had a great experience مطلب یو ښه تجربه و یو ښه experience و له تا سره زما هم. People will buy this cream from your store. I am pretty sure. People will buy this cream from your store. خلک به دغه کریم ستا له سټور څخه اخلي. I am pretty sure. زه بالکل یقیني یم. Have a good day. I have to go now. Take care. Have a good day. ښه ورځ ولرې. I have to go now. زه باید اوس لاړ شمه. Take care. خیال ساته. I must. You are very talented. I like your acting skills. I must say زه باید ووایم you are very talented. چې ته ډېر د استعداد وړ یې. I like your acting skills. ما ته ستا د دې acting چې دا ډېر خوند یې راکړو ستا د acting. Thanks. I am your biggest fan. I want to work with you, Leo. Thanks مننه. I'm your biggest fan. زه ستا تر ټولو غټه fan یم. I want to work with you, Leo. زه غواړم چې له تا سره کار وکړم لیو. Sure. You can work with me. I am going to make a new movie. Sure. یقینا you can work with me. ته کولی شي چې له ما سره کار وکړې. I'm going to make a new movie. زه به یو نوی فلم جوړ کړم. I select you, Lucy. Would you like to work with me? I select you, Lucy. ما ته انتخاب کړې لوسی. یعنی زه ته انتخابوم لوسی. select ویل کېږي انتخابولو ته. Would you like to work with me? آیا ته غواړې چې له ما سره کار وکړې؟ Yes. I would love to work with you. It has been my dream. I am so happy today. Yes, ho. I would have to work with you. زه به له تا سره کار کوم. یعنی مطلب زه غواړم چې له تا سره کار وکړم. It has been my dream. دا زما خوب دی. I am so happy today. زه نن ډېر زیاته خوشحاله یم. Here is my card. We can meet later. I have to go now. Here is my card. دا زما کارت ده. We can meet later. موږ کولی شو چې وروسته ملاقات وکړو. I have to go now. زه باید اوس لاړ شم. Thanks. I will see you tomorrow. Have a good day. Thanks مننه. I will see you tomorrow. زه به له تا سره سبا ته ګورم. Have a good day. ښه ورځ ولرې. I should not force my daughter. She does not love David. I should not force my daughter. زه باید خپله لور مجبوره نه کړم. force ویل کېږي مجبورولو ته. She does not love David. هغه ډیوډ نه خوښوي. David and his sister will come here tonight. I have to tell Lucy. David and his sister will come here tonight. David او د هغه خور به نن شپه دلته راشي. I have to tell Lucy. زه باید لوسی ته ووایم. I am puzzled. What should I do now? I just want to protect my daughter. I am puzzled. زه راګیر شوی یم. puzzle ولې دې ملګرو په یوه خبر کې چې څوک راګیر شي چې اوس څه وکړم څه دی؟ What should I do now? زه باید اوس څه وکړم. I just want to protect my daughter. زه غواړم چې خپله لور وساتم. protect ویل کېږي ساتلو ته. Hello, Lucy. How are you? Hello, Lucy. سلام لوسی. How are you? ته څنګه یې؟ I am fine, thanks. I met Leo today. He loved my work. I am fine. زه ټیک یم. Thanks مننه. I met Leo today. ما نن لیو سره ملاقات وکړ. He loved my work. هغه زما کار ډېر خوښ کړ. I know everything. Leo told me about you. You will work with him. I know everything. زه په هر څه پوهېږم. You told me about you. لیو ما ته ستا باره کې وویلې. You will work with him. ته به له هغه سره کار کوي. Lucy, are you free tonight?
We can have dinner together. Lucy, are you free tonight? آیا ته نن شپه free یې وزګاره یې؟ We can have dinner tonight. مونږ کولی شو چې نن شپه ډوډۍ وخورو. Together ویل کېږي یو ځای ډوډۍ وخورو نن شپه. No. I have to go now. My mom is waiting for me. No, I have to go now. زه باید اوس لاړه شمه. My mom is waiting for me. زما مور زما لپاره انتظار کوي. Come on, Lucy. Don't be shy. We are friends. Come on, Lucy. Don't be shy. شرمېږه مه. shy ویل کېږي شرمېدلو ته. We are friends. موږ ملګري یو. I will make you a superstar. Let's go somewhere. What do you think? I will make you a superstar. زه به تا یوه هیروینه جوړه کړمه. Let's go somewhere. راځه چې یو چېرته لاړ شو. What are you thinking? ته څه باره کې فکر کوي؟ If you liked this video, please subscribe to my YouTube channel and watch this next video. I know you are going to